arangeng hian mitam tak nun phung ati buaya achan chin hian bengkhon a hlo hle reng mai chu ani hi vaivut leng vela wangte boruak lumlutuk awangte boruak bal awangte eitu tha eilo wangte le ngai tu na se na sat awangte in arangeng hi alo zual theya melati moilo ba ga mani in rin tok na thlengin ati che thei ani medical science atanga thlir chuan arangeng hi chan hrang hrang awangin a om theya a en kol dan po alo om chan azirin a in ang vek lem lo tun truma ero chuan minol puita na man mai thei arangeng en kol dan ol sam le thasi kan soidona a that zia fin fia to ani hlom awangin awan nei puizinga tel ve ngai turin du sakna kanin hlane pakhatna ai eng le bong hnute khal chopol ai eng le bong hnute khal chopola mai noi hi arangeng ti re na thatak ani ai eng hian arngenga natna shik bacteria ati hlum theya bong hnute khal hian vun ati nung thai in vuna kwa tereute te in no phui a thua fai thei bok ai eng thir fian khat le bong hnute khal thir fian ni chopol tur ani a hei hi arangeng omna la ya minute so panga chung bel mai tur ani chumi hnuwa chuan mai phi tur ani a hei hian arangeng ati re thei ba ka vun ati ngo thei ani patni na zan khuwa a aloe vera gel bel tur aloe vera gel hi arangeng le mai bol en kol na thatak ani punti dam theina anei awangin arangeng thangzel tur awenga a thip sen na hlur tur aweng theya a medral thei bok aloe vera gel mangin arangeng omna lai chu minute nga chung nuai tur ani a chumi hnuwa chuan zan khuwa in mutpui to mai tur ani hei hian arangeng ati khoro theya arangeng wanga ser om ati re theya vun ati ngo thei bok pathumna nim hna den som hi doctor omlo na chuan arangeng en kol na thatak pakhat ani a antiseptic le antibacterial property ani awangin vun nat na sang sang ati dam theya vuna kwa a thua fai thei bok nim hna som atanga som pahni vel chhum tur ani a tok fang chhum hnuwa den som mai tur ani hetia nim hna den som hi arangeng omna hmaya minute som vel bela chumi hnuwa chuan mai phi tur ani palina khoizu le thakthing chopol khoizu le thakthing hian bacteria ti hlum theina aneya hei wang hian arangeng en kol na thatak ani thakthing nuai dip thir fian chan vele khoizu thir fian khat chopola chokoi tur ani thataka chopol hnuwa minute som chung maya hnoi tur ani a chumi hnuwa chuan mai phi to mai tur ani hetiang hian ti fo a tha a arangeng ati re thei ba ga vun ati nung don ani pangana vur ne na de vur hian arangeng sen bok tul le na em chu ati zia omkal thuai thei vuna kwa tereute te ati zima mai ati lang no pangsot thei bok puan thiang hlim takin vur tlang pahni emo pathum emo tuam hnan tur ani a ti chuan he puan thiang hlim hian minute thum chung tal mai chu abial zong in nuai to mai tur ani hetianga ni khada voi khat emo voi ni emo ni tin kan ti chuan arangeng thanglai alo to pa vun apot nem thei bok ole mani in lama man romol te manga arangeng en kol dan kan soitak te hi regular taka kan ti pe ani chuan ni reilo te chungin vun hrisel le mam nung le ngo kan lo nei mai don ani